emhlabeni. Nkosikazi sengihamba. Hawu baba. Iwiki yami kathi. Ngihamba baba. Thibeki. Selivukile. Sengivukile but uyabona icrime into yenza. Icrime yani baba. So into tshona uzifakile mina nisithi le nwele ezindu sithi ye baba nwele zami vele zinhle yenye muhle. Kanti ufake ezinye izinto ekhanda. Kathi ngimubi yini baba? Hayi baba. Icrime into yenzayo kungirobha lo. Ngilirobha ngani kodwa shwaba bengandina nansi indevu lilazo. Indevu ngilazo but into yabo uyifakile la kumele ukuthi ngibe happy ngayo. Hayi baba, ilani khiphani phela indevu. Khanga ukuthi linjani ikhanda linje. Linjani umuntu? Baba, ngiright lake labona vele umuntu umfazi vele emuhle ngenwele zakhe kanti yakwazi. Buya phela inwele zakhe akona ukuthi ungirobhe. Hayi baba, kuyafana nanti ingafuyanza ziretouch sizaba. Khona lapho ngakhiphi wig yawo sungomunye umuntu. Sengahlanga lawo komunye umuntu ngikukhombise kabili futhi. Hayi baba, yike ngayenzi njalo. Nkosikazi ungabuya mina ngifuna umuntu olitsotsi. Ibutsotsi bona lo. Ibutsotsi. Ungaba impilo nale ukuthi uyangirobha phela lapha. Ngirobha ngani kodwa shwaba? Hayi baba, kodwa ngicela libe serious. Ngilirobha ngani baba? Ngikuyini engikwenza? Ucela lami. Ayisiyo asoma real details, asoma details engiwabonayo. Ngabe ubona into engiyibone lapha mina ngikhiphi wig, ngibone enye into efana enye indoda nje. Eqedwe ubuzabani. Ngithethisa phela mina lapha baba. Mina ngibona indoda eqedwe ubuzabani. Hayi, lingangithethisi mina. Bafazi bonke babone emgwaqweni babone befaka amawiva akho. Omkabo baba tshela khona ukuthi babona amadoda. Hayi baba hayi. Uyazibona unjani nxa ungela wig? Ngimuhle ngiyafana nje ukusala ngiyabe mfakile njengabanye abafazi. Kahle alifuna ukunithela amawiva baba. Hayi vela umuntu ongirobha mina ngifuna ukurobha. Umuntu kabe umfazi muhle ngenwele zakhe. Hayi baba lapha ilenza iplan ukuthi lingangithela amawiva. Hayi. Yiplan engiyibona lisolani likusolayo. Ngimuhle nginjalo ngekelani nilale mina ngihambe. Icrime mina empilweni yami. Ngekelani mina ngizilalele mina. Hawu.